Wakati ya Goma hapana kuogopa kabisa. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini kwa sasa amejielekeza kwenye shamba la mapambano. Hapa tunapatikana kwenye takriban nusu ya kilomita na Sake. Kweli kweli hapa kabisa Sake muda mfupi itakuwa imegombolewa. Msiseme mingi ya kwamba liwali iko wapi. Yeye mwenyewe mnamtazama kwenye champ de bataille. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini yeye mwenyewe kabisa kwenye champ de bataille, kwenye ligne de front. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu. Sikia mambo sasa. Itanzwe n'umuvugizi wa M23 ya Kanyuka. Nanye nayibonye turi kujya tuzirebera rimwe buri wese ari kujya cunga. Nous annonçons la mort du commandant en chef de FDLR, le général Chirimwami. Il est décédé à Kasengezi. Pour se faire photographier. Voilà. Wakomeje ukimara kuvuga amaraso yamugendagamo babwiye ngo mugume ngwite yindi space ni muyugare kabisa murabibona. Ukimara kuvuga yes narinzi ngo muhira arahita avango kiri mwamiti mbaha neza wagira ngo uri kurira ko ndi kuyishyiramo pe. Bamurasiye muri Sake kubera niho namubonye kare. Bamurasiye ahitwa Kasengezi. Kasengezi yari yagiye gushakisha Kasengezi. Ubundi hitwa Kasengezi pour se faire photographier. Mwamubonye reka mumanike hano mu gitondo ari kwidegembya umunyamakuru ari gufana. Mwamubonye cyo gihe agasozi gapfushije umurozi ntago twashimira Imana nasange se nta kundi nagenda. Yari yagiye gufata amaselfie. Yari yagiye kurya selfie. Yashatse kwerekana ko Chirimwami general yabaye iki aciyeho nimukajya mu bishi oya utanagira ngo arazuka yapfuye arazuka muceceka atazuka tunawapiga Gasengezi Chirimwa amaragiye muvugisha ukuri ari aho yadisiwe uzarugenda mu muntu nimba mwarabonye ingene Chirimwami yari kavuga yari yaguyemo umugendagenda nyakwigendera abonye ukuntu yari arimo avuga bataramuzamura mu myanya baramushije yiruka yambaye ibirenge. Asigaye masunzu ahubwo ari we yogenda nagenda. Ariko se masunzu turabibonye se mwana wa mama kirwantoki masunzu bakunzanire abanyamurenge mwihangane nagenda. Abanyamurenge kubera iki mwamwanga kuzamura muhi. Oya ntago turi kwanga abantu buzuye hano buriya kugira ngo uzamu. Kubera iki M23 yishe Chirimwami akwica masunzu. Icyo kibaza aho masunzu ntago yakora ubuginga bwo kujya kwifotoza. Uriya mugabo arambabaje ntacyo yarabangamiyeho pi ntacyo yarabangamiyeho abantu. Uriya musa ariko yanubwira izayicuza amenye yuko masunzu amenye yuko we are watching you man. You say abanyarwanda we are watching you masunzu. Memuretse mbemba myutinze ubu buri wese yemerewe kuvuga uko ashaka ntawe myutinze mikoro akavuga ibyo yifuza noneho mugatera akavuyo k'iminota 5 naba myuto wanasabye ijambo wa buri wese ari kuvuga uko byumva mu gihe cy'iminota 5 ubushize baramuhushije agenda yambaye ibirenge none ubu bamucuye iwabo. Ariko karengane kabisa uriya mugabo yaratwaye iki koko? Uriya mugabo ko yari yaje gushaka amafaranga gusa ntacyo yaratwaye. Jewe nari namubonye mu gitondo mubona mw'urupfu mu gahanga sinzi impamvu nabibonaga pe mumbabarire. I'm sorry. Uvuze ko niyo tubwiye ngo muhere yaguye mu madi koko ndukuri kw'Imana. Ninde wabivuze? Ni njyewe wabivuze hano. Yari no muri space yaje. Uri umurozi man, n'ukuri no mwishe. None iki gisaza
mu gihe cyo kujya gufata amaselfie narabivuze muzajya mujya gufata mufata ibizabakoraho none ntuciyeho uriya njuku niwe ari gupfa niwe ujya ubesha njuku nimba ari njuki nimba ari njoku inkuru niyo rero shaka kandi ndayikofaniza abantu bari kujya bambaza ntese koko yapfuye yapfuye kirambabaje n'ukuri kw'Imana kwina kirambabaje kiriya gisaza n'ukuri kw'Imana abapfa bananiwe gupfa ni igipfe n'ikikazuke abapfuye barapfuye tuzahora tubibuka naho iki gisaza ntituzakibuka kiribagiranye burundu ntabwo nzibagirwa uyu niwe musaza wahangaye muri Nord Kivu none mugabo mubwire ategeka kuba yitwa n'umusinayiperi uriya muntu ni ndende ntabwo ari umusinayiperi ndagira ngo nkubwire ko Queen B uyu si umusinayiperi wamwishe yishwe n'abana bazi kureba muri Twiga bakoresheje SMG cyangwa se Kalashnikov yakozwe na Mikhail Kalashnikov mu Burusiya ndagira ngo nkubwire ko uyu mugabo kuba byonyine M23 ishobora kubona ko yapfuye bisobanuye ko ntago bakiri Gasenge se babigijeyo ubwo nukuvuga ngo mukanya turatwumva bari mugunga kuko kumenya ko general apfuye nose murumva ari ibintu byoroshye ntago sinzi urwego muri kubishyiraho murumva ari ibintu byoroshye uyu ni umuntu wavuze ngo kugira dushobora abatutsi n'ambasade y'Ubwongereza ibwiye abantu bose bari muri Kongo ngo batahe ndabibonye nanje muri Master P yaratubwiye hano ngo igihe muzabona ambasade ari kujyandika ngo abantu bacu abadiplomate bacu nimusohoke muzamenye ko igihugu tukibonye none mwabagabo mwe ibyagiye bivugwa biri gusohora ibyahanuwe birasohoye none ikintu mbabwira kimwe ese abagitsimbaraye muracyatsimbaraye cyangwa turakomeje niba muzi ubwenge mureke kuza mu makatfishi nababwiye mujye muza mu mazina yanyu iki nicyo gihe cyanyu cyo gukorwa n'isoni icyumweru kirirenze uwashiritse ubwoba akayikora n'ishinga nawe akora space ya depression rero mureke mbabwire uyu niwe mugabo wenyine wavuze ati kugira ngo dushobora abatutsi atanga systeme yo kubashobora ngo nuko murya inka zabo zose mukazimara none inka z'abatutsi baraziriye zirongera zirashibuka none birangiye zimukoze mu nda ndagira nkubwire ko wahemukiye amaraso atagira urubanza ahasigaye reka tugukine ku mubyimba hariya ngo ntawe uvuga ko wapfuye ndakuvugaho n'ejo nzakuvugaho n'ubukeye bwaho n'igihe nzabona ukazi yo kuvugira muri public nzavuga Chirimwami okay reka noneho dukomezanyaje amajambo murakoze muhire reka mvuge reka babwire inkuru mbonye yakiri interesa ku bantu bamwe ntuzenya kuri ya televiziyo channel yo muri Kongo ni imba yitwa Bosoro Politique yitwa Masolo ya Politique ntuzenya uriya Mutamba ariko mu minota 10 I think by posting dans 10 minutes avuze yuko atanze interview avuze yuko abakuru na Kinshasa batera umutekano muke muri Kinshasa ko recruitinga n'u Rwanda can you imagine yuko abakuru n'abari Kinshasa iyo ni politike bihorere bapfe